YouTube channel bon na ye tonai no jot to nos kang tero kapon khak chama ya phayo kita o bo lama stam te mo khe boken na simpara bru resettlement location borowo stami te msei boke PWD department rong phai stam phaimse khe borowo tiniyo angno jot to nos haik tham chumo ke bose nai thanai bosu tal klu ye thangmoni somoyo tini bo lama gari laime ya bru laime ya khongi to moni somoyo PWD ro phong to je jak department phong to phaiye ma po khenchung phaiya Hingba, kaya no kasal berima Julai tal bosi sa sini bosi kolpe berima wasingke special officer special duty OSD yang na bung paya na simpara bro resettlement location no visit ke pena hiye jokon ku pormai mon chiyo PWD ro paya borowo lama stami to payo ke same to same body ke no bongo pawo phong to haduklawo phong to kaisko phong to bung visit na hiye jokon ikhamon chiyo buktiru jagawo lama chaya to Ake resettlement location ni misinyo sorkari borkari kasa kanangke habala yang tomo pento phai khau ye tiniyo bro phai cita kiye bodi khung phayong mung kamla an mam pandawa omba ye bole na simpara mangya chini bru jaga jethin jaga tripurawa phong to chin bru tomo area wole je hogra jagra phai visit ke phai nai pu mangchok wose bodi kiye bro sak thai ye samung tawong tap khuram maro pharo omba ye tiniyo ang samchumole bose ke chini bru jaga wo chini bru area wo jate jat department phong to phaiye kacha khana ke samung tang yang mole sponi dai to uno tiniyo chungjo to maro pharo chungchong lai nei na sponi dai to leng phinai ke bono naiye kahama ke role ye bo jaga wo arke problem ung tongo bo jaga wo tinang ye jai khedi ye order reminder lespo umphito abono chungjo to siye jebro phong to tiniyo borong ni dai to se bole ye naro simam sikhe boto lawo comment ke ni mamba pandawo naro jotto no kabawo boke na simpara se bona simpara hima da brule sia pono tonai ba isa detail ki ang sai knarnai boke na simpara dosda RD block Kanchanpur subdivision North Tripura nimsinyo keha na simpara bru resettlement location hi keha tongo borowo bo lama chaya mo wai ba thaksia ke sai na ha Hingba keha PWD pono phayes nam phaya ake keha RD department rono pono sayen nare alpobro pono phayes nam phaya hingba abosa khna yon okha sabrima wasingke officer special duty OSD sir Pawan Yadav yanai ro nasin para bru resettlement location of phainai ye jokhoni khna somon jinyo bo PWD ro phaye cita ke borowo phaiye stam phayo arimbo ye tiniyo ang naro jotto no saye klarin chomo ke bose chini bru to mo jaga chini bru to mo area wole tini lama bosi stama yang ye tongpho MLA raw EM raw BDO raw ake SDM raw ake MDC raw DCM raw ake DM sarsong raw phaiye visit ke paina hiye sa singke jokhoni aboni khupor maimoni salwose lo tore more to khrubu sa ke frude mani khiye bodi khiye repo stampe o abodi same to same ke taro na simpara pho phaiye aring mung kamla de bani khiye bo PWD department ro ke phaiye boros nami tong phayo aring bo ye tiniyo angno jotono saye knarim chumo ke bose bo PWD phong tho ade department phong tho chini bru ro no le chungje sa wai cha thangi sa pho chin kaule khaya muni pai sto mami singke bro de sa pho sa tong tho chu thangi stam ya tong pho chu no ma bu kheme ya bro ye bro chomoni ta te wo se bodi khe umse ke bola Tripura ni sinyo chini bru to mo area o mang thak ya Assam chini bru area to mo parse Mizoram parse je hogra jagra phaiye visit ke phaina hiye khupor mai sopu mangcho se chunole braule bro hinchong ye sa cita kiye te tangye re ye thango abo ya gubo ke sarkar no ket masanai abo jaga par ke khere ha ar ke khere hange sao aru mitabo na simpara bro resettlement location of toima ya ro bang ma to karen ma ya ro phok bang ma to borowo hingba khrai tor phe nei bai ke tiniyole DWS raw ake current department raw phaiye borowo bona simpara bro resettlement location of phaiye
ตุยไม่ยาเราโนตุยไม่หายเสียสาเดพิอันมาไปอาคือการไม่เราไม่หายสิริพิอันมาแบบปันดาวห้ามชิโยไปซาแค่พออีทางไฟพิฮะแค่การดิปัตเมนเราพอซาตัดต่อยุครีบัตตัดต่อบำทอร์บาซาอิเล็กทริกทว่าเคยคุยนายทว่าบริเกจะจีนบรูตัวมัวเอเรียวเลยคอนดิชันองค์ตรงหินเราจัดตัวนั้นสิริพิมเซ่